के जे इको सेंसिटिव जोन जी2 किलोमीटर कैपेन किलोमीटर इसी जी2 काजीरंगा लं हेदे किपिनचंगी पलामच हला सोफानसी बिखेको नांगी तुमान के जोफा लसुअलाम बाइन तुम क्लार्डाक अलाम पेन चिनी नाई लापेन हला दाक ना लम थेगलांग ल नितुम चु 17 हदाक प्रोग्राम दो लसोफी hadak nana ধরন কুপিপিনে ke protest nangni putum dadolo nangji putum dadolo lapen pipotsin nangne kupi potsin nangji lahai dadolo mili tum ki pudan bangke nangji nangne walam bangdak alam kali eco sensitive zones dolo prote hala dak muni tum ki choklem ki chodam pethe ka do kare claim long le dia lam pudang ave hala bangke ni tum hadak ki do itu makar dia khai punot te bokterai tum ta chini ai itu hadak ki matha alang bang ke halo eko jitu sensitive zones aro bang ke hak ki chengani penta pulo je hala dak bang ke non ke 10 kilometer pen 1 kilometer ku pia pot ke claim that hala so ke claim that alam bang sini itu matha parsik dam pensi itu jat alam stame claim nangji claim nang nei pola ba itu langdam Ladak langdam lu plote Kaziranga lake non penalam kali haladak ka do kabe karbia tumbang ke ladak daifora lompen hu baguri kuthuri romwe lomta akai talaso ajon tu januar api pen akon du pena teke bong tu pen ka kai taprang da dora peda la son si muni tumta choklem cho dam bom lo Tan itu ada aku dah ibang keje, kupia pot sini tu, ni tum kipu bangke, pakom tame, kom ke tame, pakom ke dia tu tame muni tu betul 10 kilometer area long bangke muni tu makai tame cukrem cudam bom lo. Haladak jitu cuai corla nangji, pirthe kado kabi khiti bati eklem nahi, cha khiti puna robor khiti puna soksang inglong khiti bati ta claim bom. Haladak lahai thanga problem ave lape haladak ke kupiloma laso eco sensitive zone jong si parlolo pulote moani si laso 10 kilometer area pe bangke muni to bhat tunglap pu pusi muni to concept ne Karbi Anglong district congress committee presidency pu jong si tunglap jalam dolo pote kicheng si ke laso eco sensitive zone area bangke kicheng si ke ni lisina aja pidun Sida isia lamba ke cedon dunde koi kre kai sida. Kupilo ke koi kre ba ke laso eco sensitive zones pabe det pen hedi. Ba aphan haya da tu aphan 5-star hotel bang pabonai po DS company aphan 250 bigha. Soila tum along le ki pila pen rada tum long le ki pi bang ke lake Karbi Anglong district congress tum ke lake kai sida cedon dunde. Hala so 250 bigha DS company tu han tipike hala dake muni ratu je han puna theng puna pithe karki ke phijo tumta lo pithe theng ke chena mati malake lasi lahai banke binangne lahai banke itu makai sta chidon de hala dak bang kiwi nahi banke te bok terai ka do kabe istame jitu hala dak industry mokha lahai bang prem kreda de joine chada ji kupiloma eco tourism promote nahi Halabag nitum helmet textile pen scientifically nitum traditional weaving kuson si kisolam jima. Lape haladak horticulture bokha kuson si scientifically ki promote jima ki pangtang jima hal hai bang si plan nangi sarkar do. Sita pini anita sarkar tum high step pangtang de. Lape haladak kupiloma 0 kilometer da me kuli de no. Boy fit sita me Assam government lape autonomous council fund ki puke thepya talam no. Je nangli tom la 10 kilometer pen 1 kilometer ke claim that ajone pen haladak Karbi Anglong alang roy alang jeng haladak jitu quarry mokha long quarry sangti quarry ukha langroy pen long ki huma mokha la pen jitu hadak trasar mokha bang aprang dalamara long biring long panbari long lahai long pirthe ke do o ason ke padolong le der nahi la pen avider nahi la pen jong si laso hidden agenda
Quarry lapen arlong maka ki puri phan kali pulote jong sia so eco sensitive zones ta Dr. Himanto Biswa Sharma ami thang sami pulo hala dak bangi thang badha we anu tin tame dak to claim chodam long po khiti bati ta claim long po muni da tum tak dolong po hotel da dak claim long po pulo klote dak ki protest dia din ko pichi dola Himanto Biswa Sharma ami thang se ki pulo eco sensitive zone salong ke pirthe long na tame Africa long puna mai jong long puna Radak jitu Sundarban long puna non ka jirong long mata hala borgos pe nang la pirthe ke ha sensory losi dolo hal hai problem ave dat ke ante kupia pochinon ke protest la ekmatro ke protest ke civil lo je bunia tumphan businessman tumphan karbiang long jitu kilir seng anglong mokha arlong tangti krasar pirthe thengti thengprang inglong mokha kipat juji phansi bangtum bidikang lin ke klem hala bangsi tumni cherok tok nei lache anutte hadak protest nom batame kachini nai bangke nangli tum pha naing thur the hadak pen naing thur ji pulote nili tum sadak na ajab bunji naha ka pirthe tame lasi ki pulo jontu januar lapen inglong arlok pen bangke tribal atosusi kidolin cha where there is forest there will be tribal people where there is tribal people then the forest will continue to remain and be safe that means along with forest we tribal people along with animals we live together side by side hala dak already karbi anglong pe hedi laan ke already ili tumbang ke kipitang dolo ladak ke animal corridor dolo hala sok animal corridor atuma phat ya prang men da dolo la soteng si dolo hala dak ke mane si ke dodam ji ke chirai pala melo lake la so corridor bang ke ladak ke amguri AC siring AC doisor AC hadidandi AC kanchanjuri AC harmuti AC baguri AC Haldibari AC lapen Panbari animal corridor la kadu kabe dake dotang lo kende first edition pen daglo second edition sixth edition anta daglo tadak sen ke pirthe la daglo kupisi ma hunala misguide hala da lapen non banke hala daga banke ne puji ba dak apak tame party jati dharmola manane dake hala dak itu area long banke Karbiato adivasi ke do tum na hadak te bok tera khelonjia tum hadak mesen ben dolong nang po hadak ki uthaiya lam ba hadak awe nang po lapen dak politics pathunang ne bofis tamil hadak banke Himanto Biswa Sharma longle ki piji DS company pha longle ki pi pen ki pajo ayi phansi nona banke filoma dak munit toy si poisa pisi tuliram rong han ki protest banke la banke nitum project the tuliram rong han hok longle jore loke kuna sigi jor je dolang klang piglang pini nang litum phanang chini lo alom suni kisumana dina philoplote forest along accurately o ansi corruption ki kuri mahedi hala OSD domben ke sulai po hala han ta klangla la se alang tum phan ke kupiloma forest anat pen kupiloma Assam sarkar pen dhon ke promote kuri lo kupine award ki pithulang lasi ladak alam bangke klar daklo nali tumbang huri lapen laso ke protest bangke isibelo karbi long itum koson se ke do ke thakma along tins tame ke sung ke boy ave lapen eco sensitive zones ke uthai pen lapen aprang ateng do pustame ditum ke choklem ke chodam itum ne hem irit ke dam de boy fit sitame jong se ke uthaiya program ke ek matro nitum ke jong dam tibli bangke Krasar kang puye phan arlong kwari kang puye phan longle jitu ke NG phan non la corridor animal corridor jitu flyover hedi lai ke banai phan arlong sang ti pethe na hok pen da mewa na thai we joni si la daksi am mek nang chibi la bangke tum kroi nang ne la pen kroi da thek the la lo lam the pi bang tu ni ba